ya leboga ka kapa radio metsotso ya tshelela fela go ikela go area le somete 6 minutes before the hour 11 o'clock ka go rialo a re anamela ba fitlhile baiti ba rena a gomme matšatšing a bolekgono le a ba bona ba tšwelela batho ba ke batho ba e leng gore le mo pitšeng tše kgolo a banyaka thušo ye e rilego ka mathata a bophelo ba ka kua ga bo bona gomme ba go bile le tsela ya gore ka tumellano le bona ga e tlo ba a bohlokaina ka baka la gore taba ya bona e swanetše e be e kitimele ka kua e be ye go fihla le bo meropeng jalo gomme le seke la makala ge ba tla be ba bolela le maina a bona le gore na mohlomongwe ba dula kae go diregileng neng ka tšatši la bokae jwang le gopoleng gore batho ge ba e tla mo pitšeng tše kgolo ba tlo nyaka thušo ba be ba gapeletša ke mathata a bona a e leng gore ba kopana le ona mo bophelong ka kapa gomme ba tetlela ba nyaka thušo jwale ke ge ba ekwa batho ba bangwe ba kry-a thušo ntle le go senya sebaka nkore ke kitimele ka mola a go bona ka fale re kwe gore na gabotse ba tšhumile ke eng gore ba batle ba fihle ka mo dipitšeng tše kgolo a go nyaka thušo tato ethu isikhathi lesi ngizokupha sona ulotshise umlaleli na ucetago uyikhwele khe usitshele ukuthi yini kuhle kuhle iyenzakeleko lekhaya yabe yanithatha nizokufika la emrhatshweni. Okay, ngiyabonga. Ngithanda ukulotshisa ngakukakapha, ngilotshise ngakubaba umremi, ngilotshise nabobhuti bethu abakhona la ekhaya, ngibuye ngilotshise nabathiyeleti ba MCRS. And then mina igama lami nginguSidudla, ngipromiswa kwaMahlangu, ngihlala kaPhahla but ngihlala ekhaya kwaPhahla, mina ngihlala la RDP neMutsiya. Sona ngize lana ngize ngoba nginenkinga ekhaya. Abantwana bekhaya bahlala ekhaya, kuhlala bosisi bami abayithu, and then kunobhuti omkhulu, kunobhuti omncane. Ubhuti omncane lo akekho sharp since kwashona ubhutami lo owadla poison, asazi ukuthi waphiwa ngibani, bekasebenza but emzini ayofaka ama-tiles. So ubhutami lo azangabe right since kwalapho ulwa nabantu endleleni, mawudlula endleleni bekakushaya, aphula amafestera senistona nangapha muva waphula amafestere, athuka abantu athi bayaloya. Sakwafika isikhathi sokuthi simkhambise ekhaya, samkhambisa but singatholi isizo. Kuthe egcineni wabuye wabangcono, sitheni masicela ukuthi ngathi ungcono, wabuye umamami kwakosa ukuthi ayokuhlaba ekhabo because ubaba beyangacedeleli ukulobola. So ubaba wahlanganisa inkomo bathi akeze nenkomo ezithu nembuzi eyi-1. So uma waya lapho ekhabo ubaba wamlandela nenkomo ezo, zithe masifika endleleni kaMhlanga zastaka, bekubaya kaMhlanga eSun City, ikoloyi yastaka. Mayiceda ukustaka bafona bathi thina sistakile la and sekulate, so asazi ukuthi kufanele senzeni. So bathi ngcono sithumele enye ikolo izonithatha. Ikolo yabathatha bafika kagogo. Mabafika kagogo umama wacala nabaceda ukuhlaba inkomo, azange bathole ikomo ebuya from kumalume, ikomo yakhula nomntwana. Umalume wathi ngoba mina ikomo nginganayo ngizothatha zona lezi inkomo zakaSibari zoyithunga izihlabe kukhona ukwabiwa izipha inyama lezi eziswaphawo. Awa yadlula indaba kwenziwa, uma wacala wagula lapho wavovuka isandla wavela umlilo wabezimo. Wathi ubhuti akhe umunye mara sekashona naye, wathi ngcono sisiphume siyocheck ukuthi kwenzakalani. Baphuma baya nabaya bokuhlola lapho, neda ngisakhumbula ukuthi bakhuluma ukuthini mara bathi izinto azikakhambi right. Hayi bayidlulise leyo, umaceda umnyanya lo bawenze bawuchube ngendlela bawuchuba ngayo uphele. Khamba isikhathi uma abuyele ekhaya sekucedile ukwenzeka lokho, kube usesakho umunye aye ayokuhlaba. Nakayokuhlaba lena umalume athole amthengele inkomo ezipheleleko bamhlabise, umnyanya kube right udlule kahle. Kube ngumamncane omunye naye kube ngomnjalo. Sizibuza ukuthi why kuma kube sona, umaqale lapho vele since wagula after lapho waze washona. So kwabuye unyaka ulandelako kwaba ngubabami, babami wabanaphatha yizinyo, bekahlala nosisi wami lomncane, waphatha izinyo. Namcalile ukuthi kwenzakalani, wathi umbambile waphelela ezandleni zakhe kwaba kushona kwakhe.
so naye kwalungiselela amabhuluko abulukwa. After lapho sahlala kwaba ngibhutami olandela omkhulu ubhuti esithuma wagula naye wathi uphethe inyawo lwaloku inyawo limhlupha naye washona mara zange ashonele ekhaya washonela kwamamncanami ema-BS yabo swabhima washona naye wabekwa kuhle kwaba right and inyanga bashona ngayo bonke inyanga ngoJune or July kulaba shona khona. After lapho kwaba ngubhuti umntwana kasesami bekasebenza emzini naye washaya istina wawela liboda lamdabula ihloko kwaba kushona kwakhwashonela lapho. Sona lo sesami lomncane khona omunye omncane omlandelayo banalo abazwani hlale kuthukwana mihle kubangwa abantwana kuyaliwa vele and then ubhuti omkhulu lo wathwasa so ukuthwasa kwakhe azange acedelela ukuthwasa ngoba wakhamba lapho thina sesebancane wayekuthwaseni wahlala lapho waceda konke umama lo yasekamsebenzisa ukuthi yena athola imali yakhe wabona ukuthi la akusese right ukuthi ngingahlala la ngcono ngikhambe ngekhaya azange amtshela umama lo ukuthi yena uyakhamba ubuyele ekhaya waphuma ngokubaleka wasiwavela ekhaya navela ekhaya bambuza ukuthi kwenzakalani washo ukuthi yena angeke ngisakhona ukuthi ngihlalele ngoba angikhona ukuphuma kahle right sengisebenzela umama lo yonke imali engiyithola lapha nangithi iye esikhwameni sakhe so ngibona ukuthi ngcono ngibuye mina. Kwaya kwathwasa lo kwathiwa lo basho kosathwase na wathwasa usesompethela usesamlo ngithi uhlala eThabana wamphethela zonke izinto bahlanganisa naboma waceda maceda ukuthwasa lo baba omthwasisile azange amtshela ukuthi kufanele kube nendumba la kose azokufikela khona nezinto zakhe bamane bathi nabamgodisa kubafika nje bafaka izinto zakhe endlini babethe imrupa kwenziwa konke wahlatshelwa kwenziwa konke into zakhe zabekwa. Sona after lapho ke solo kuhleli ngomnjalo akakhona ukusebenza makathi ebantwini bamtshela ukuthi bamvalile umoya akakhona ukusebenzisa izinto zakhe. Manje ikinga bakuthi njengoba sisele si7 abantazana bayi5 nabo bhuta bayi2 nalo ngithi akekho right engcondweni asisebenzi sonke umuntu oyi1 nguye osebenza kuseswami ngithi uhlala eThabana ene naye uhlala ekhabo boyfriend akahlali ekhaya washada yena after kushada wahlukana nobaba lo bekashade naye ngoba baba lo bekathi basho ebusuku nakaphaphama usesami amthole ugcoka ibhaje enkulu ufuna ukumbulala so usesami wabona ukuthi la akunaphilo wathi ngcono ngiphume ngikhambe waphuma wakhamba washiya umuzi so wathola ubhuti lwahlala naye eThabani unomntwana uhlala khona eThabana azange abuyele ekhaya ngokuthi bekasaba ukuthi uzomlandelela amzele ekhaya wayohlala eThabani uhlele eThabani njalo nguye osebenzako masithi sibawa incedo ukuthi mhlambe asisize ukuthi sibhadale isociety or sithenga ukudla yena uyazama ukuthi akuphetheko mhlamba abuya nakho emsebenzini anikeze laba basekhaya ngoba nabo laba basekhaya abazwani lo upheka ngeyakhe ipoto yedwa istofu sinye ngisakama upheka yedwa naceda ukuhlisa nalo ubeka yakhe ipoto uyapheka kubangwa nabantwana ukuthi kuyaliwa umntwana kabani ubethu bani so isuka net lapho iyalwa and ubhuti omkhulu lengithuthwasile unokuphuma ngendlini athukane athi basho lo uyaloya avuke eksena afika rase ngaphandle ukuthi ngubani oberegisa itukoloshi la ekhaya phela ebusuku mina ngifikele ngitukoloshi bekajamela eminyango ubaba mbabambile la ibhatla wabhala la ngazi ukuthi ubhale ini so usesamla angifonela ngitshela athi mina yazi makabhebi ngiyacakeka lana kunento ukuthi wabasho ubhuta kuyangithuka uthi basho mina ngiyaloya basho ngubani oberegisa itukoloshi usibuza sinalo omncane so ngithi mina ngiza kuze ekhaya ke ngizombuza ukuthi why asho njalo angingaye ekhaya mhlokho ne nethi nasifike ekhaya every kuba nendlaga lo uthe wathi umntwana momsana ubethe umntwana kalo ngithi mncane la sibone ekhaya umbethile last ukuthi basho umkhuluma kumbe esikoleni ukuthi ubhizi upractice abantazana ngapha akunamuntu obereka kwekhaya akunamuntu othengela abantwana impahla wathi basho uthe lo mntazana omunye lo akayokhipha isiso sona ngathi bangifonela bangitshela ukuthi phela umntwana ko ubethe umntwana ka Rosi ene umlimazile ngiba ukuthi uze ekhaya wathatha ifoni yena wangifonela umama lo mntwana wathi phela kunekinge sona so wangichazela ukuthi kwenzakaleni ngathi mina kuye ngizokuza ekhaya so ikhuluma indaba lesihlalise kuhle manje lo mncane loya uthi lo basho nguye omela lo wami ukuthi lo yakabethe loya uyamsasazela ukuthi nembethe wena ngokuthi ukukhulume kabi
manje indaba akusenazwano konke kuyadosana nendaba zobuloyi lezi asizwani ena asitholi thuso nasithi siyangapha nangapha funeka imali nokusebenza asisebenzi khaitsedi ba ke boletšelo wena mosegara ke re le kgono ke nyako o kwešiša taba ye ya gore go ne le tokološi ke taba ye e bolelang ke ya buti ya lena goba le lena le ile la e kry-a ge le tsamaya sa ikiriya masikhamba ngaphandle and from abazali bami basaphila bekunande isiphuma uma athi siphume siye ndawana besiye lapho bafike basitshela ukuthi kuna something ekhona eJardini bathi yini bathi isibata sazi ukuthi isibata yini thina bathi isilwane nje isilwane esingelinye ilanga omunye esaya kuye abomama rabese bashonile wathi kunesilwana lapha so makunesilwane isilwane lesingenza ukuthi umuntu enambiza kuqala before ukuthi azosebenza ekhaya uthethe imoya emimbi wayifaka lapha ekhaya so into le ibangathi iphuma from kumamakho unishiye nayo ukuthi nina niyisebenzise and so la ngiyabona ukuthi akunamuntu oyisebenzisa mara ibangathi nina nonke eJardini niyakanga emapele motho wo a tlileng a etla go swara motse ga geno o dirile eng ba re o tlile le nto le silo yeah and then silo sele yena o ire ka ruthega motse and then silo sela ba re si khono bereka kilo ya gage ne mulapisitse jwale o nyaka gore ibe nkare o thegile motse ka yona yeah so re na re tsibang ke re go thegile ka eng so ba re a thege ba mpatela ba mfathelta gage ba mpatela gane ntwela e tlojika e fetogera rena that's why re sa kwani yena motho o boletse motho e rile go yena o boletse so jwale bo abutaka wo yena una kana gore ntwela asia motho na thegile motse ntwela e tswa go ka bana wo thwasitse ke ngaka mara o gorogile ya yena a goroga abutaka o mogolo okay so e re ya tsamaya vele ka mo le ka mo ba re gona le something mo geno okay and sometimes go no gore go tswa noga every day go tswa noga ba e bulaye noga nyana tse nyane tse go tswa noga ba e bulaye and e tswa ile boshigo ka bo 8 to 9 so ya tswelela ba e bulaye and then go kire go tsie sebakanyana gape e thome go tswe engwe le nna ke rile last ke ne a sa ka nare ko mtshwalla mmerekong ko Pretoria awa go ga tswela ke re e ke fitla go yena ba phone ba re gape mo go tswile noga ke nyane ba re bulaile ka re nna wa itse ba ske ba ishuma man aba ise somewhere ro hlola gore bothata king a gona motho tswelang ka tšhelete gore ke na le tšhelete a re yeng somewhere awa ka re ke bua nna ne ke ila matšatša ithumo bekeng ka re ke bua ke tla moga ka bole boshigo ke dutse ka montle mo fasa jojo ngwana ka o rogela metsi mo la pompong mo jojeng kwa ba le noga ya tšwela e ja ditšhontšhwane mo jojeng ya tšwela ya tswa ka re a re mama tla o bone ke tšwelela mo ke re a re noga shi mara a itšwelele felele ka mmelayo ino tšwelele tlhahlogo e topa ditšhontšhwane ya jika mo ya tra mo jojeng ka re a ke tsebe noge sometimes ba re ke ya badimo eso ka o bana ga malumaka sale a ira mmereko ra ya gona ga malumaka wa tswa nogewe le yona ya timela zanke re bone go re ile kae ba re noge eso ke ya badimo mhlomongwe monga motse wa msadi o na tlhokofetse ne ba tlo ira a ke tse ba re ba tlo hlubula ba re sho o thabile ka gore egcineni ba wenzile umsebenzi wakhe sona bayilisa azange satholakala ukuthi yepi manje nale phumeki ngithi ifana nale yangitsheliswa wami lo ngithi inyoke so bavama ukuthi ngiyabezimo so mhlambe nayo ngiyo asasi maye ngicaka ukuthi ekhaya mihle ziyaphuma zona so kunenyoka ekhenu bathi ngiyabazimo inyoka le mara musinyoka ayingafanele ukuthi ihlale emzini batsho ngiyabezimo prof ashidiwo ngwanesho ke sa dithieditse ga botse ke nyaka go kwa ka mo go ngaka ka mongaka ba re wa loya nenyoka le bathingyam okay why ba re wa loya mina angazi indaba le yokuthi bathi wena umthakathi iqale nini dala iqale nini maqedwe kushona ubaba kokuqala ubhutami lo washona lo wadla ishefu
nakhona bathi ubulewe ngimi basho mina bose uthasile ngalesi sikhathi bathi mina ngimuphe ichief uthwase nini ngithwaseni nginamabheba ngithatha dala ngaphuma 90 something so okay since 90 something till manje awunayo wena indumba anginayo uphahlela kuphi ngoba ngeskin kumele ukuthi ube ne location negandelo la uphahla khona ngiphahlela eganzeleni ekhaya likhona la ngaphakathi balenzile ngoba akekho umndebele anganalo eligandelo la ngaphakathi endumbeni anginayo vele indumba inhlahla zakho sihlala kuphi kunelinye ikamera ekhaya elincane so mara ngathi ngihambile ngelinye ilanga zithola zingekho wathola izingekho inhlahla zakho wathi na ufunisisa bathi sikuphi bathi zakhipha ngubobhuti bami la butami lothingelwe okay indawo laziphi ulala nazo ekamereni ine ikamereni ngingathi bathroom ngengenwa ngale kule kamereni ngiyangena manje abantu mabafikile uzobahlahlufela kuphi unganayo indumba mina ngazazi ukuzathi indumba ngile izinto zakho uzibeke ngale bathi unakakhamba bathi ubaba lo omthwasisile umvalile ukuthi angakhona ukuba nabantu bathi kuyavela ukuthi yena unabantu abaningi kufanele abalaphi bathi ubaba lo ngoba umbonile ukuthi unabantu abaningi wathi so umvalile ukuthi angakhona ukusebenza ngabantu manje izinto zakhe zilala ngale ene azinandumba indawo la usalokanje uzazenza usahlahlufa ngazo awusaboni next angisaboni next mara nangile le ekuthoseni bengikhona ukubona yonke into nangokomoya bengibona mara ngathi ukufika ekhaya azangisabona next ugubha imithi ugcine nini ukulokhanje ukugubha ugcine nangile ekuthoseni 90 something kuzokumele ukuthi sesi uthole umuntu akufundise ilokhanje imithi nendawo la uqale phansi ngoba ukhohlilo kamanje noma ungahamba bakutshela ukuthi kunabantu abaningi kumele ukuthi bafike kuwe bangafika nakusasa yini into ozobatshela yona uzoba lapha ngani uyangithola ene imithi ikhona indlela mara ayisebenzi ene ikhona into kumele ukuthi niyazi ukuthi abathakathi bayakhona ukungena emzini ekhaya bathathe indawo la zangale ekhaya bahlole bonke abantwana bangale ekhaya ngalezi indawo la lezikhona la ekhaya ngoba asisebenzi umsebenzi kumele ukuthi ezenzeni zusebenze uyangithola so lapha ekhaya kunenkinga ekhayikini why ngithi kunenkinga nina nabantwana bomuntu mara anzwani sizwani vele next nakancane ene kakhulu bajamela umntwana ekhaya lo omncane nakimi ene sekangidelelise nangomntwana ke omncane bakhona ukungithuka bajame boyithu bangithuke bathi phela thina 6 sapi ne8 sikazi sidawa ndina ukuthi bangibize ngenhlamba zonke lezi wena uyaphuza wena mina ngiyaphuza mara sometimes nje ngizitshetse ngimdala ngisafuna utshwala ngisaselvele ukuphuza bengiphuza every day every day mhlambe masiphuma sona abangani bami ngama weekend unangaki eminyaka ngina 14 nje 40 okay so manje ekhaya ngoba akuzwane ubhuti ilokhanje inyanga nawe uyinyanga so azange nina nuyithunhlale phansi nibona ukuthi inkinga engale ekhaya nina ningayenza njani njengenyanga ukuthi nikhiphe lento lenihlupha lapha ekhaya abakhona ukuthi bahlale nami phasi babonisane nami into evanse bayizile lapha ekhaya bafonelana babodwa mina umuntu engizwana naye ekhaya ngisesami lokuphela engizwisisana naye lo wasethaba nanzwana siyazwana mara naye ukhona lapho kibo lapho ngoba ke since isikhathi nginokumfonela ngimtshela ukuthi ekhaya mina bathi bengenza sona so nethi ukuthi thana bengikhona benginamandla ukuthi ngiphume bengiyokuphuma ngikhambele futhi ngingasabuye ekhaya bese akezi mara nabafonela ngilo mncane nakimi bayeza bazokusolva mina bazokuthela mina ngamacala wonke bese ngiphelela amandla ngiyathula ke mina manje ngoba nina usesi wakho umncane ne upheka yedwa nawe upheka uyedwa ukudla kuthanga ngubani ekhaya ngiyazithengela naye yena uzwala nobhutami lomkhulu kanti ekhaya ninamakhicha ngaki liwani
wena uyathenga ubeka le nabo bayathenga babeka le yeah akekho attach ukudla ngomunye umuntu akekho attach ukudla ngomunye umuntu ngoba mina bayangisaba bathi ngizobethelele ichief so nina nibona ukuthi lento le mangabe ukhona umunye afuna ukubulala umunye kulula kakhulu ukuthi amlimaze ngoba uyazi ukuthi ukudla kwakhe nangu lapha makathela ngale le angisho uzokwazi ukuthi sithenga nguwe le ngenguye yeah nizokubulalana msilento niyenza vele sikabulalana lula no ene mina ngicabanga into le angazibona inhlizweni zabo angicabanga ukuthi ngingabulala umuntu so abuti usale gare ga thwaso go ba utlogetse go ba go diragala dala yekela wabuya angakacedi okay and then wena makgolo ditaola wa di tseba go di tšholotse wa kgona go di bolediša ditaola ke di kgona ke nyako bolela maka ke ne ke kgona ka moya go botsa motho okay no ditaola ke di kgona nako e o sa le ko thwasong bo di kgona next azange o se kgone mara unazo nginazo kwabona uthwasise umuntu onganasikhathi sakho sokuthi akufundise angeke uyifunde into le mara ngokomoya bengikhona ukuthi nangabe uhlola umuntu mina ngimtshele umuntu lo nanoma kuzokuza umuntu ngiyakhona ukumtshela ukuthi ngivukeli usikhona umuntu ozokuza bengibona kahle nje kamhlophe nangile mara ngafika ekhaya next to ene bekangangifundisa indawulo baba lo yazi sesi indaba mayisokumela ukuthi senzeni ne kumele ukuthi sithole laba abanye bangale ekhaya nize lapha ekhaya sizokubona ukuthi indaba le singayisebenza kanjani ngoba manje ni2 ene nalaba siyabafuna ukuthi bazokwazi ukuthi bakhulume ukuthi inkinga yabo yini ngoba angisho umuzi loya waka lokhanjo wakamahlangu so umama akho nobaba bakho laba lele khona abazokwazi ukuthi bajabulele ukuthi nina abantwana nizokwazi ukuthi lekhaya nomunye upheka ngapha nomupheka yeah into niyenza nizokubulalana vele ene inkinga ukuthi kuzokufa abantwana uyangithola so kusho ukuthi wena manganayo imali yokuthenga ukudla abantwana bakho abazokudla ekhaya mara bayakubona ukuthi ukudla kukhona kwakwabani abo auntie ngabo bhuti no auntie omncane abantwana bakhona ukudla so into yenzakala ngale kaMahlangu akusiyo ngakusingiyoshe mina kancane nakuphela isingcwabo lesamuva nje sakamntwana kasesami ngayitry mina ngathi mina manje ngatshela usesami lomkhulu ngathi mina ngisaba ukuthi utshele uRosi lasibonile ekhaya lo dele lawo okay ngathi mina ngisaba utshele uRosi ukuthi sibuyela sipheke sonke ngoba into le ayisi right hayi sapheka sonke kwesikhathi ngamalanganyana hayi jikijiki yena wathoma ngingekho mina mara ukudla mina khulukhulu befuthi ipuphu beyithenga ngime ekhaya utambe angayithengi naye bangayithengi wapheka ngingekho ngikhamba 3 days mara ngamtshela ukuthi ngisakhamba ngizokubuya hawo abantwana bangifonela bathi thina bongasika kahle ngithi ikomi ngani uRosi akekho uthi uRosi ukhona uphekile akasiphakile hayi ngabathumelela imali esinkwa ngelanga lesitu yaphinda bashoza ngikhabaphakela ngatshela ungafonela umngane wami ngathi mina ngisaba ubaphakela ngoba cala angikho ngikude ngelanga lesi3 ngabuya ke nangibuyako ngamthola aphekile wapheka waceda waphakela yena nabantwana bakhe nabo bhuti bami laba bayithu mina nami ngisengikhona zangangiphakele nabantwana bami zangabaphakela unale bana bakayo mina abayi3 bashimani babayi3 liyena una 3 uthwele uphethe wes4 nje ilore wena le bona sa le lalwa ntwa go bethana ka matsogo sinke re bethana neti ba nonruga fela yena le ngwana gagwe and then borangwane be ba le kae ge lena le ilwa ka mogolelwang ka gona bo abutaka abosongwane bahlala usongwane umunye uhlala esikimini omunye uhlala emtete nikhena babiza lapha ekhaya ukuthi bazokwazi ukuthi basolve le lokho nje issue khona lekhaya mina bengibafonela ngibatshele bathi bazokuza bahlale bangizi njengoba kuhlangana ngomngcwabo so beze ngithi bazoyikhuluma indaba le abayikhuluma okay nabayikhulumako yena uyabafonela mhlambe
nakathi ngidelelile bese afone atshele labo ukuthi mina ngenze sona so ukhona ukuthoma into engekho intwana ekhaya lo athoma into engekho athi bongi wenze sona so ekubeni into leyo yenziwa nguye lapha ekhaya kumochekile nje inyanga imochekile intulo zimochekile ngamadoda akhe amaningi ubeta umuntu wakho umunye wafika waphula umnyango ekhaya mina ngikhona ukuthatha ibox ngaphandle lomnyango ngiwulungisa umnyango lo ngoba kuhlala mina nabantwana bami nje yena akayikho ekhaya akasahlala ekhaya ninawa niwaphethilo kanje amanamba wakhe akhona re direng re form founele malume ka Kapa ore re biele nanego la bona la bobedi ba ne le bale ba feleletši ore re jwa bele shetse le mmuditse gore le tla keno ngimtshelile uvumile yena uvumile kunosisi omkhulu ngimfonelile naye sisi omkhulu but ngithe mangikhuluma naye wathi yena bekathi uyemgcwabeni angeke asaya ngamtshela ukuthi ngizokutshela isikhathi ukuthi isikhathi bani loke ngabo ma 7-8 ngamfonela ngifuna ukumtshela ukuthi usowubuyile shop na usendlini ngenzelela ukuthi asuke aye ekhaya bese nizomthola ekhaya manje zomlanda so azange sabamba ifoni nami manje angazi naye ukuthi mhlambe unekinga or khona into ayenzako angikhona ukuthola ngoba last umntwana nami kunomngani wakhe uyabheka thwasa ekwakha so umntwana nami waya kumngani wakhe ukobela kamngani nami wafika lapha wabona izinto ukuthi kunoma mkhulu wakho wenza so uyaganga umamkhulu wakho lo so angikhona ukuthola ukuthi mhlambe ngithi yena usisi wami lo bayamsebenzisa akaboni angazini manje ngithena ngimtshela wathi hayi ngizokuza jikijiki phone nami akasayibambi so angazi ukuthi kwenzakalani kahle bekosele babe khona mina ngoba bayangihlukumeza okay asiyenze so ithi siyokhuluma nabo sizobatshela ukuthi ngilusibili sizokufika siphelele la sizokhona ukuthi sikhulume indaba le yangale ekhaya uyangithola ngoba sifuna ukuthi lento le ilunge asifuna ukuthi lento le kushuthi senzeni siyenze sikhulume nina ni2 abanye bangekho kumele ukuthi nabo babe khona la uyangithola ngoba abantu bakuhlupha ngisho basekhaya ene ufuna ukuthi ekhaya kube nepeace akekho kushuta angeke ujabule bakutshela ukuthi uyathakatha unenyoka uyabona unotokoloshi yabona ukuthi akusiwa amagama right ukuthi bangatshela umuntu ukuthi une izinto zokufana naleza ngoba abantwana basekini bastakile bonke so sifuna ukuthi ekhaya kube nokucubeka ungamani ukuthi ukuthola ukuthi nihlala nikhuluma kakhulu ngenhliziyo niwari ukuthi izinto azilunga empilweni zenu so rinyaka tjolopili ke kuwa gayi ncane ke ma libitselaka awala kerancane Rose umncane umntwana ekheni omncane umntwana ekheni ya utatweni lo nguRose ilasibone ekhaya le nguye Rose kamala okay amanamba phone wakhe abangabawa azange awathumele lawo unawo mara lapha iphone yakho khona alright la tsaba re tlo di ambana besho re gopela gore taba ya khaitsedi ya rena mo le ba baleng ka lapeng e buima kudu inyaka ge ba le gona and then ba gone go te kwela ba te phetolele gore bona ke eng ntwe ile gore ba nyaka go e bona e diregile between bona le ngwana bo bona se wena wa barata bana ba bageni mina ngiyabathanda ngoba ngebekhaya ngikhule naye lo mncane ngithi nangiphethe mhlambe something ngiphathele mncane nakini ngichiyele yena nempahla zami ngichiyela yena noma ngene esitolo ngikhona ukumthengela so ufisa ngathi kungayenzakalani between wena nabo mina ngifisa ukuthi sihloniphane ngimhloniphe mina ngiyamhlonipha mina ngifuna ukuthi naye angihloniphe akhuze nomntwana wakhe ukuthi angihloniphe ngingajamela umntwana wakhe ngingimamncane wakhe angithuki nobhutami lona ngiyafisa ukuthi sizwane sibuyele sipheke sonke nabo mama bazokujabula labalele khona all right re tlo idira so batso bana ba go gae re tlo ikhatha wana mone and then le ba founele le rena re tlo ba founela la bobedi
re tlo tsena ke no tsebe gore tabeng ya meropa le tlo ba emela re tla re kopane pele ya a re kopane le bona ba feletse ya le rangwana moti if o ka kgona ga right ya la bobedi re tlo netefatsa gore re boa ka yona ka moka ga lena le gona le rangwana o moane mme be re ka induda lo moane wa ka ga bomma go lena ka baka la gore taba is very serious taba gore motho wa loya o ne noga ene motho wa modimo a te tshokolla ga ka ibile o palla le ko ga steneng sa gaga o ya funa mara o ya kwakho ngiyafuna uphume ekhaya vele ngiphume 8 bangasangiboni ungathi bangasakuboni bangihlukumeza phela la siyalungisa ngisho nanoma ungaphuma waya kwakho kosa ukhumbule bonyana lile kusekhenu bentwana bekhenu bayakuhloka right re a leboga batswadi re a leboga ya siyabonga ne tlo la bobedi re meleng ka mola reception ka fa before na hamba ne ya lo baba malefo lapho okay thank you right mo teleletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke masomepedi šupa ka kapa go itšwela go ere ya lesomete 27 minutes after the hour 11 o'clock re feditše ka ba le ba bangwe taba bona re postponetše go la bobedi ka baka la gore taba ya bona e nyaka ba le gona ka moka ga bona re itsebile gore ba nyaka ba le gona ka moka ga bona mara ba be ba swantše ba tsene ba re tlhalosetse lehlakore la bona gannyane and then la bobedi re tlo bua le bona ka moka ga bona ba feleletše and then re tlo itša go tloga mo jwale re tsene le ba bangwe ba gona ka fa go tšwa ka kua lefaseng la Ntwane ke Phoko right ke Phoko mang D3 aparang dilo tšeo mo ditsebeng ya ke Phoko D3 nna ke nna ka kapa ke Professor Moremi ke Moremi crew khaitšedi ya ka ke nagana ro ka re go tlo bolela wena kere nke o dumediše batheletše ke moka o napofe go le se borala kapelanyana nke dumediša batheletše ka moka gae le wena ntate ka kapa le ntate Moremi ke tlile mo pitšeng tše kgolo because ke na le bothata ka kwa gae hloba boroko ka kwa lapeng lešo go na le dimpša tšeo di yang di epa mo jarateng mpša tšeo mo di epileng gona o hwetša like mathomo be ke sa hlokomele ke no tšea mosele ke swela cause di epa jarate ka moka o hwetša go tletše mekoti tšatši leng ke rile a ke yo swela mo jarateng ka checka mo mokoting a ke checka mo mokoting ka hwetša go na le lehlare ka maraga mo di epileng gona fela le legotlo le lengwe le legolo legotlo leo le tšwa ka mosadi o mo wa makhelwane mo hleng la gae fela le lona mathomo be ke sa realize re gotlo le le tšwa ka cause legotlo le a le feta le fo feta speed ona ba tšhile ngapi le fetile le fast so tšatši lengwe ke rile re dutše ka montle ka le bona gore le tšwela ka ke a le bona fele le tšwa ka mo go mosadi le a feta fast le ya ka mo re goletša mollo ka gona and then ye nngwe gape ke gore bana bešo a ba sa tla ka kwa lapeng ka gae re 7 ke bosestere ba ka ba babedi le babuti ba ka ba bararo so a ba sa tla ka gae vele ba tšea nako ngwaga wa kgono fela ba sa tla like a buta kwa mo Pitori mqine last year December and then sa re ratwa re tšwa ba re go na le dilo ka kwa jarateng ke tšona dirang gore ba se ka kgono tla ka gae di a ba tšhabiša vele and then ye nngwe ke gore se sa ko mo dulang kwa Metlipeke o tliše ngwana ga January kwa gae so from January a romele tšhalete ya dijo ya ngwana a dire selo so this month ke rile ka mo phone re fetše gola a mpotsa re tla romela tšhelete eo a sang ka romela tšhelete eo ka mo founela gape le Saturday ka mmotsa gore romele tšhelete a nroga mpotsa gore ke se ka motlo mo tloela ke nyaka go tšwa tšhelete ya ngwana ga nka se hwetše bla bla yena o kolota bo mashonisa bla bla alright khaitšedi le kae re gona khaitšedi ke mang o tšwa kae ke nna Macy le tšwa kae gae ke tšwa mo Phoko D3 le ne bothata ba legotlo ke le ka kang gotlo leo gotlo leo a ke re ke lebeletše le fast mara ke le bone le kana le katsenyana I think size ya gona katsenyana le bone ko wena le mang
le ene no lo bone ka moka ba dulang kwa gae vele abuti ba tamela molaganyane Okay. yeah le kae abuti Thobela. re a leboga go le bona bothata ke eng abuti nke di fagolle ko wena ka sebele o mang kae re kgone go tseba re go thuša jwang Nna ke nna tlhoka ina ke tswa ka mo Denelton. Ke dumedisa le wena Dr. Moremi le tate Kakapa. Thobela Sa kgaitsedi a se bollago ke nnete ka kwa gae ga gona khutso ene legotlo le lona vele le gona le last nyana sa le go kena noga ke dutile ngwana sister ka kwa lala di game ka kwa roomong yaka ke no bona go tswalla noga ya cobra ka nagana ke telele thata noga nyana gona mara ka gona gore ke e bolaya cobra cause e nyakile lo mangwanole ka e bolaka ka itshuma ka kwa segweng ka kwa e be ile golo go be le golo e golo mo go tshosha go vele ke no tsere kota ga e beta wa bona so lena le ya kwana le ka moga ba agelwane ka mo ka mo la ba agelwana nna ke ka kwana le bona nyane nje it's like re phela re le batho wena se se wa kwana le bona cause re nyaka dinneta ke re jwale re tlo ba founela ba le ba agelwane ene go tlo ba bohloko gore tle re kwe dinnete ka batho ba ba leng gae mola ile gore ke lena le santse le re botse dinnete lena le tlileng mo le nyakang thuso nna mosadi o la sala ntloya from mathomong ke sa tsebe gore ntloetseng sala ka re tšetšileng one day ke boa mmereko on diplase mama ka sa phela ka ya be le 2021 ba sa phela ka hwetša wena le mogoma ka mo ke robalang ka mo rumong yaka ka hwetša le dieta tša yena mmeola le borokgo ba gaga a di beile ka mo ke robalang ka tšea dilo tše le ka dilatlhela ka kwa ntle ke botša makoko re lo tša ke dinyake ka makoko a re ka re ke tša mang a re ke tša mmeo a sa nyaka stene gona kwa hleng le ga yena mosadula ka ra ke dinyaka because ka mswane o hwetša re bitša ka balo yena mmeo makoko a re o nna le ditshele mosadula tšatši lengwe a botša makoko ke motheleditše ke dutše so na a rato bolela yena le makoko na ba kwana vele a botša mama ka re ngwana wa gago ke mohloileo ke motheleditše ka tsebetša ka re ngwana wa gago ke mohloile makoko a re wa kganya wa ipotse o itira motho a ke modimediša gomola so ka bona gore motho a nnyake and then kgaitsedi ya ka ge mme wa ka baagišaneng e le tšhomi ya mmago ebile a botša mmago a sa sebe gore o go hloile wa te pona mmago o ile a reng e swere ga bohloko because le wena ka se go tshwara ga botse motho a tlo rata wene mme ba bolediša wene mare ngwana gago a sa morate and a kere ke a teputša sa nka lwa le yena before o nagana gore mme o wa moagišane o tšere kae kore o kereile kae maatla a go tloga a e ba le sebete sa go botša mmago ka ngwana gage gore o hloile ngwana gage go ya ka wena ge e be ile ba babedi ba dutše mola ka gore ke no kwešiša gore moroka e na le di-question maka tše dintšhi gore nka se no tloga ke e ba le sebete sa go botša wena gore ke hloile ngwanenu kapa ke hloile mosadi ya gago kapa ke hloile batswadi ba gago mara mme wa moagišane o bile le maatla o a tšere kae a go botša motho straight gore ke hloile ngwana gago go be go diagalang between mmago le mme wa ka mo baagišaneng ne ba kwana gopela founu tšela tša baagelwane mo kgaitsedi ke kgopela re tsene ditabeng mo abuti ge o lebeletše kgaitsedi ke se se ya go ka mogaele ba bakae re 7 ba re phelago and then le šetše le ba bakae gone jwale ka kwa gae re no ba babedi gonne go šetše 7 pa go šetše 7 thobe and then ba bangwe ga ba sa tla gae a ba sa tla go šetše lena le ba babedi and ka mogae ga le ne maroko a gona boroko a gona khutlo a gona kwano re a gona gore letse re thabenyana nneng šetše ra qabane o tepotšiše gore go diragetšeng ka wena ka sekolo a botufeditše wana sekolo a sanka fetša Dr. Mra go ile go apana ko sala ka no tlhaka-tlhakana vele ke sa ruta bo Middelburg ko go tlogela ga ka sekolo makoko a sama go ntšha a nkiša mo bathong kae wa e bona ba re go epetše buku yaka o ba re go epetše buku yaka
ya ria mpuka ya ria gore o palle ko go bala a ke sa tla ke sa bona selo Eh. ka motlase matitšhere mara ba kwana le wena thobe ba sena bothata le wena kgaitsedi go ya ka wena mme wa ka baagišaneng e be e le tšhomi ya mmago a kgona go tla ka ga geno mmago a kgona go ya ka go yena nna sa tle ka gae nna ba bolela ba eme mo terateng wena o ba kwele ke ba kwele nako tso tlo botsa makoko bene ke dutse ka kwa nna ba eme mo terateng a fetša ba mmotsa re yo ebile o rekile le jojo nna ke nyako e reka nna o ka semphale and tse ba ke go nyako wa gapele ga gago wena o se wage kana o botsa mmago o botsa mmaka and then go tloga tšatši lewe relationship ya mmago le yena ile ya ba jwang makoko ne le motho mongwe nna no mmolediša no mašetša mmoditše mantšu ya bohloko o nagana gore ke eng ntho e beng e gapeletša mmago go phela le mogotsi yage o e leng gore o be a tloga a nne le bonnete ba gore o mo competitioneng ya bophelo ebile o tlhoile bana ba gage o nagana gore ke eng ntho e beng e di ya mmago gore a gapeletšege go no phela le yena ntše a tseba gore o ka re lapa la geno a le lebelele gabotse ke rato le laene le lona vele na gona nna mamota mokhušie botlhoko makoko nna a sena taba nano ke motho mongwe man na phela bo bongwe bophelo fela so ge le go tlole go ya ka wena o re o ile wa fetša o le bona gore le tswa ka baagišaneng ba lena o nagana gore e ka ba e le la ka kua goba le gona ka kua le notla ka mokgo letlang ka gona ka mogageng a ke nagana gore ka ba lela ka kwa mare ke le bone le tswelela ka kwa o naganang ka le go tlole wena o nagana gore ke laeng o naganang ka lona kore ge o le bona la tshoša fele ke thomo bona go tlola go lekana lela ga ke le tseba go tlola go tshwana lele ke a thomo le bona mara o naganang ka lona ke nana re ke ntho e ba e berekišang ka kwa lapeng go ya ka wena ka kua gone go tlole ba le berekišang go le romela ka mogae ke tla reng marago phela ke le go tloleng le legolo la tshoša go ke a thoma bona go tlola ka mogola le legolo so abuti go tlole le bona ga kae a le kgona go tla 3 times let's say a week ke eng ntho e le pallišang go le bolaya le fast like a le tswa ka mona fast ntlo ba shilo go ngapa maota la fe re ka snapile re letswa ka kwa cause ka kwa go na le dilo tše di diragalago ka kwa jarateng ka kwa ga geno a ka snapile re na le show ya gore letswa ka kwa mosadi ula wa tseba moroka ke duma o ka re mmago bana ba nkebe modimo a re beetse yena nke a tle a rabe gore sekgotse sa gage le mme wa ka mo next door e be e le sa eng ba be ba kopantšhitše ke eng because ke nagana gore a ke nagane gore go ne motho a ka mpontšhang gore a nthate gabotse ebile o mo competitioneng ya bophelo le nna ebile ga a rate bana baka mara ka tswela pele go gapeletšega go phela le yena ka baka la gore ba re ke mono ba motho wa modimo mohlomong ke lokile kudu ke ne lerato e ne di-question tše dintšhi ma ene ka mokgwa abuti a bolelang abuti o bontšha e le gore yena le baka kua lapele la a ne molato le bona go ya ka abuti ga lebeletše dilo tše di senyagang di tswa ka bothata bo ka mo lapeng la ka kwa lapeng nna ke thuso e re e tlhokago Dr. Morem because o ka se kwa šupa motho ka monwana nna ke šupe motho ka monwana it's like ke le go tlolona ke le bone gore le tswa kae ke nnete ke le bone and a zang ke re ke la mang wena le bana ba ka mola le ya kwana gona bana ba ka mola ka botolo le ya kwana nna botolo bana le go ndumediša fela ana bothata le nna gore o beane le go dumediša gore a re o bolla ka past ke ra gore o na le go ndumediša a butola ka kwa le nna vele be ke ra ka mo feta ka mo dumediša okay so abuti mpotše mo papa le mama ba robetše and then ba le ba bangwe ba le gore ba tšhabe go tla gae ba re ba tšhaba dilo tše o na le dilo ka kwa jarateng tše di re paledisa gore vele dilo tša rena di no ema
a gona nto e loka go ka kwa no mare kopane ka di-December ba na le go tswelela kwa gae lethabo la gona le bannou nenneng o mongwe ya kwa o mongwe ya kwa re ka kwana nno re kgopela ro plana selo o mongwe a tosetse kwa o mongwe a tosetse kwa a gona khudu kore go ntjwa le ge re bolela ka monna le mosadi ka gae monna ko wena mosadi kuo thobena batho ka moka ba tšhabile thobena and then ba ga bo papa le ba ga bo mama ba kae ka gare ga seemo se leng ka gare ga sona ba ga bo papa nka se tsebe mara ba ga bo mama ba gona ba ka mpolokwana ka ge o re ba bo papa go ka se tsebe what do you mean mama ba se a nyalwa ba montšheditše fela ba mohlabiša papa go lena o boloketse kae o o bologa boloketse gona mo re mboloketse Middelburg maitse re sa dula Middelburg o tlhokofetse pele and then relationship ya lena le ya batho ba bo papa e gabotse go bolla nnete ntate ka ba gole batho bale be re no connectana gale ka se bogole ga gore gore ke yona lebaka le le ka diang gore le skela ba connected re na le di-family tša rena bo Rustenburg bo Kimberley bo kae but we know gore re family and then re bonana ka leitho le le tee le ya kwana le ba ga bo papa go lenana a bana taba le rena go bolela nnete even though le bona ba ga bomma bana taba le rena le nagana gore di-family tše pedi tše ke gore di letswe mathata e ka bang nna ke tsebe bothata e ka mara wena se se uka role gama o ko nompotšane a botse o tshwentše keng wena e seng kgamfela wa tseba re sese ge ke mo lebeletše o ne le bothata mo go yena ke bona kgang ke bona enga ke bona lehloyo ke bona go hloka khutsu mo go yena because wa tseba moroka face ya motho ga a bolela e gona go go botša gore ke motho mo hutamang ene ke mo lebeletše le ge a bolela ka taba ya legotlo le le tswang ka kua baagišaneng gore go ne le nto nngwe ye a nyakang go e bolela goba go ne ka mokgwa a naganang ka gona between magareng a legotlo le ka mola baagišaneng ka mola a reng o le bone le tswa ka gona e mpotša gore ge a lebeletše baagišane bale o ka re o bona e le ba bangwe ba e leng gore ke manaba a lapa la gabo e jalo ka gore taba ya gage le mosadi wa moagelwane e bona la e tswa gole cause kwa gore o re nakwe mosadi o la sa fihla mola boisese o ile a kry-a mogoma o ile a kry-a diaparo ka mola mara diaparo tše dikwanelo mamage ba le gona ka gare ge di beiwa go bua lo sese jale ke eng ntho wena e go bontšhang gore o ka re o loya ke mosadi o la wa ka ku mosadi o la o rena re ba loi after everything e re dirile mokhuku wa gago wa gile ngwagile ka material ya gae lo tša gana e tla di bea kwa gae o rena re ba loi o go registrate sala botša ngwana ka feta gate one day ngwana ka feta mohleng le gate ya pomping a re wena o nyaka mo ngwana mo loitena ba go rometse o tshwaregile na after lo dire mo diretse tsona tlo re bisha ka ba loi so wena o te kwetse ka ditsebe tša gago le yona and then wa reng wena wa dirang ka re le nna ka mpotse ka re le yona ka moloi a mpotse gore o tlo nkgama eng ka re ke bone ka wena gore moloi and after mama ka hlokafetse na le wa nhlaba ka mantšu a mpona he mma ga o hwile a sena eng se o shapo man se abute thobe se go ke motho wa mohuta mang ko botwa gore no kwata o kry-a kwata o na le enga e ntšhi labo ya ke mmone yena a re gane mosadi o la ntate ka kapa a ka no ba boletše mare tše yongwe a se ka di tšeela hlogong taba tša mosadi o la a se ka napile di mokošapo ka rena ke bele Middelburg nako e nako ba wa roga ba mphounetša mpotša gore mosadi wa ka motlogolo a mphounela re mama le mosadi o la ka kwa ba a rogana ba mola tseleng ka reng ke tsama go no ba kgaleng wa bona sesi a ko go botse ngwane shu ska lla go tlo re thuša re nyaka ditaba kere iša pelo fase ga itše diaka o tlile o nyaka thušo mo nyakele metsi iša pelo fase ga itše di re nyaka ditaba ga botse ga itše di go ya ka wena le mosadi wo taba ya gore lena le a loišana baagelwane ba lena ba e tseba yesesi nna ke tsebe gore ba e tseba le ra re ge le ilwa so baagelwane ga ba le bone
a senke ba le gala baagelwane ba lena wena le baagišane ba bang le ya kwana nna ba le batang re a kwana and then la re le kwana marata ba lena ba se etsene gabotse kore gabotse go ya ka baagišane ba lena kore ba no re lwang go lokile go ba go diagalang molao tse ke tlhakatlhakana ntate mo okay abuti thobela o kompotse mo mosadi wa le tshwenyang ke yena wa nnoši goba jwale ka ge le badudi ba mola ke gone le baagelwane ba bang ba le sa kwaneng le bona a ba bangwe re a kwana even le nna ke na le go mo dumedisa mosadi ola go feta kwa wena mosadi o la sanka elwa le wena go botsa ka taba tša boloi a sanka re sebe ene a ka no bolela ditaba go letse ya ke di tšee letlogolo o mara ke motho wa go bolela yena wa bolela jana tše ntši o di boletse gore bo mmago engeng a nna ke no feta a ke e tsene wa bona o mantšua o ile a ntšha le wena o le gone wa ntšha wa bona bjale nna taba ja ka mokgwa ke di tšee letlogolo sesi a ko go botse kgaetšedi yaka mo ke lefaseng go fasegane le ge ngwana a belegwa sa mathomo se e leng gore wa se dira ga a tla sega o tla lla mo ke lefaseng di a boa go no nyaka kgotlelelo ene ntongwe e leng gona o ka se kgone go lwa le batho ba le ka moka kuwane kgang e emišeganyane moloi ga go tshwenya goba motho ga go ria dilo tše e leng gore ga se tšona bitša ba bangwe malome ka kapa le boledišaneng o nkwešiša bitša ba bangwe le boledišaneng gore gape mme o mpotša mantšu a boloi nna boloi bo ba nna a mpitšang ka bona ke le ngwana ke tlabe ke botšere kae ene batho ba le ka baagelwane re ne le right ya gore ge re bona baagelwane ba bang ba rena ba sa kwane re bitšeng baagelwane ba le ba bang ba le re tle re ba bieng fase re ba kgalemeng a se gore wele ka baagelwane ge baagelwane ba elwa re santse re no bogela ntwa bona re no re tla bona re tla la malakeng bonkwešiša so gore re sesuo le mama ola ke gale ba fošana ka noga go phela ge re bolela ka noga go phela re bolela ka mantšu a e leng gore ba fošana ka ona ga se a mabotse so se se kompotse mo bana ba gago ba bapala ka mogare ga lapa lele a gona bana ka kwa ba romes ba ra gore ba ba bapala ka kwa next door na gona bana ba banyana ka kwa na gona gore na kwela a ntšha ke kwele o bolela gore ngwana wa gago ga sweri go ne modumo mo mane okay ke kwele o bolela gore ngwana ba swari gate ba bolela lentswe la gore tloga moo ke ngwana ma wa ka na feta na sa iswara na feta mo tlheng le gate ke putšishwa ka gore na bana ba gago ba bapala ka mola lapeng la mmeola na feta ka tsela a feta so mo tlheng le gate a feta ka montle ga gate ya gago o ka re nako a rena ile ke 11 minutes to gore re šaletše ke 6 minutes mara go ne dinomoro tše di mola malome ka kapa mo gongwe for 1 minute go ne ntho re tla e kwama mme ola ga ba moleka ba kry-ang banna bana yeah because moagišane o ka re go bohlokwa kudu gore nke re mo kereye re no mo kwa gore ke motho wa mohuta mangwe a phelang jwang le baagišane ba gage and then se segolo ke rata go leboga abuti abuti ba monna ka mogoleng ka gona thušo abuti re tlo lefa yona ke bolela ka thušo ya gore lapa la geno le theiwe diphoofolo tše di le tshwenyang di tsamaye motho e leng gore wa le tshwenya moloi ba gešo ga a šupiwe ka monwana goba go botswa ka lentso moloi o tla betha ke setlhare ka lebaka la re ge sesi le mme ba fošana ka mantso so e se go ama botse ga e be ntwe kaone e leng gore no e ba gona le tlo fetša ka bolena le ilo ntwa matsogo sa lelalo sesi nako a gore ngwano o feta mo a se ka feta mo tleng le tsela ga sa la nroga mpotsa gore yena a ntšhabe o tlo nkgama engeng
ka mmotsa ka re nna wena o mogolo a ke tlo lwa le wena ke go ke tlo founela ba buta ke ba botsa gore o nkene letsoso ke rela re putishwa ka gore sa le wa moswara ka matsogo a gago aowa ko mogolo mme o ke bolelang ka ene nka se ka lwala mme mogolo and then why bo sa botse bana ba gage gore mara nto mmago le nang dirang yona a se yona ngwana ga ga dilo kwa full time fela mara sentsuele o re wena le ngwana gage o ka re le ne le go bolela dilo tše di diragalang mola a nko mo founela gore gape ke ne bothata le mama mo a re bone dilo ka leitho le le teng ke na number phone tša gage ya mo re tlo ba le bothata bo šetše bo le gona bo šetše bo le gona bo šetše bo le gona abuti Thoba. bo abuti ya go ba ba leng gona le ne phone tša bona Re na le tsona and then go ba founela bona ba reng ka taba go tla gae ha o mongwe mpotsa re o tla Good Friday be ke tlang o lo mogolo mo Pitori no go tlole o santse re le thiele re le sware ene se se mola clipping mola o boletse ka tshwene a ka kwa go njwa la mention a tshwene eo a sengwe bolela ka tshwene gore ke se fapantšha le se sengwe ke boletse ka legotla se tshwene okay no a ina molato ga etse diaka re tlo go thusha re tlo bona re bereka jwa re tlo bua le lena ka la bobedi go ba ka la bone ka lebaka la re shetse re tshepišitše ba le re tlo bua le bona ka la bobedi ene e ka ba story se ile gore tlo ba se stelele sa bana a re buele ba ka la bone and then re nyake le moagishane re monyaka mo a be gona and then re nyake abuti wa bona o motee a leng kgole and then re ba batametse re be gona ke bone comment nngwe ya mothieletši mogedi o mongwe ka mola Facebook moka luba re a leboga re tla leka go phetha ka mokgwa re today gona ga re ipsine ka lenanego ruri banna ba thieletše ba lla ba re tsena lata ntate ka kapa ge ile ntate ka kapa yena banna ga ke nyake go bolela maaka monna modimo le a mo kwa ge nako e thoma e tsena ya ga ya lenanego o a bolela mo go bontšha gore o fihlile bothata bo sa le ka mo groupung ya ka mo go tloutša baroka ke rena re santšeng re itukiše ke ne nneta gore yeo ke gapeletšo banna bjale gona tate ka kapotla ba re swarela gati monna modimo yena ga se yena tabeng ya nako ke nyaka go ilukiša bothata bo ka mo lehlakoreng la rena ka mo e tla loka prof go ndwele le ka no ba fa dinomoro ya dinomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 o goba le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 tshepišo ya ka le malome ka kapa le crew ye ko gore beke tlang re tlo tla le bona ba feletše ka mokana ga bona ra tla ra tšea lenanego le go meralo wa tlolla ra bolela le bona go fihlelela re fetša re fihlelela mafelelong moagelwane re tlo ya go mokgopela ga gona a be a fegeletše ke moagelwane o mongwe re ye go kwa bophelo bo ba bophelang kua gae gore ke bo bojwang le ka no tsena mola letlaka le la rena la Facebook go Dr. Moremi ke rata go lemoša bathieletši ba bogedi taba ye nngwe šiona go na le motho o mongwe ge ba latedi ka mola ge ba ngwala di-comment tše bohloko tša go bontšha gore ba kwa bohloko ka lebaka la tše ding tša maphelo a bona yena o ba sendela melaetša wa ba inbox o ba sendela melaetša ebile o ba kgopela difounu o ba botša le gore ke Moremi and then o ba gapeletša gore ba mo dipostele tšhelete ga ba bolela le yena ka video call o wa tiphihla tlogelang go romela motho tšhelete motho e leng gore o re yena ke Moremi le mo founele ka video call le mmono gore na ke nnana le ntšola ka ke le a le tseba a se le leng gore le ka lega ka ntšha ba gešo go na le gore le hlole jelwa ditšhelete ke bolela mo radiong la bobedi le la bone ka mehla le ka matšatši le ntšwele le a le tseba so ke kgopela gore batho ba tlogeleng go le jela ditšhelete ke lebogile kudu malome ka kapa bathieletši ba motse community radio station ke lebogile thata ke lebogile go feta go leboga
modimo a shireletse batho ka moka ba fe mahlatse mahlogono le ka kwa dikgokaganyong tša leago re a leboga motheletši wa motse community radio letlakaleng la kakapa maubane letlakaleng la Dr. Moremi ba 96.3 FM ba www.mceras.co.za re a leboga a re kopaneng ka a labobedi mo e leng gore tla be re tshwere ba le ba topic ya mathomo ba re tlo tswela pele le bona ka labone gomme nna le wena re kopana ka mokibelo lenanego la tšameletlo from 6 to 9 o'clock ge e le ga jwa le gona ke tšwele